Merhaba جوارا هم بخیر هاتن قناة پرتوک حزیم وکی هنجد زانن سال 2022 دیان قدیان ایدی امی بکردن ساله که تزه ساله که نو 2023 ایدی بید دما کو سال بقته هوجه مروف محاسبه و ساله بکه امی جی yani ez de videoyu da sala bori sala 2022 diyan due sale da min çend pırtu xwendine kijan pırtu xwendine çi beşin و چه نویس کار هنن فلان از اجن هاج برا بحث وان بکم ل belki از یکول سرجان نوستم جبرکو گرکون پرتوک حزید شوپینن abone کانال بن شو هند زانم کو از مهانه پرتوکین کو دخوینم پارvet کم ویدیومن چیکرنه هند کارم بچن وان ویدیوان تماشا بکن از ایرو چر بکم ایرو بگشتی وسا لپرتوکان بنیرن میزه بکن کا چه هیه وما تشوفون ديال دابا هن هبالين كو بالكي فيديو يدن تماشا نكربن هبن بس يا فيديو هم وان برتوكان ببينن وباش لا فاغرن وان فيديو يندن يمكن بيجن برتوكان مدا مها تشلي دا مها نيسان دا مها غولاني دا فلان حتى امجن مها داوي يا 2022 ديال متشوفون ديال د قناه يوتيوب دا همي هنا ويدن سر ميديا سوسيال شويس برتوكان خو بلاو دكم لور بارفدكم يركوهم برتوك حزه بشوبينن سر انستغرام تويتر و تيك توك لورجي Türkiye koyaz dokuynum hani bekarabım bebinen. Naha veke hoş zanın parlamento da daviya sali da çerdikin bütçeyi nur çetkin bütçe ne olsa ev bütçe çine hem bo sala be bütçe yani emişin bernameye ki çetkin ku pere çava be xerç kirin. Berku xerç kirina pere gelek mühime. U sala boriji dinirxinin kad sala bori da emişin ev bütçeyi ku bo ve sali ve qatandubun yani berasti çava emişin به کارانینه و وکی امروزین دبیم بودجه زیاده دا آنکیم بو فلان وانا نبکن ادبی انسانجی یعنی کسین دخوینن امروزین وک من آن وک و کسین کو خواندوان کسین کو پرتوکان دخوینن جی دبی دما سالا داویا سالی چه بو هوجه اوجی محاسبه خو بکن پرتوکین خو له هف کوم بکن کاچ خواندنه و دبی چکیم خواندیه چه زهده خواندیه و سالا بیجی لگور و دبیش خواه برنامه کی چکن من جیش خواه اف سالا 2022 لگور خواندنا خواه لگور برنامه خواه yani برنامه خواندنه من اف پرتوکانا خواندن کیم زهده yani هر چقاس هجمارا کو من دیار کرد و از نگیشتم و هجماری از هجماری جواره بیجم کامن چند حب چند پرتوکش بو امیشن سال 2022 دیان برنامه زیده کرد ولی من چند حب خواندن از اینها بحثا گشتکی جواره بکم کرم کن ام دست به ویدیو بکن لی بریا کو از دست بکم دبی از اینها دا پرسا بکم بلکه از دیساج بکم جبو کش بیر نکم و د سال 2022 دیان دا چند پرتوک خواندنه لی تنی بکردی جبیر نکن شکرم اخواه دبن ویدیوی دا جشلو و دا بنویسinin ka yek beji benivisinin set beji, düsüt beji, beyince şest hafte fark nak yani tane ve çend hab xwandine bu Kurdi. Gel ku ne xwandi bejin qetme ne xwandiye. Yani ku en bizanı ben yani ka hunji ve kanal şopnin bi hayu hunji ve muhasebe xwe çe bikin. Kelemkin ez dest bikim ناوك من قلت شو من مهانة بحث برتقال كريه جبل وإز نهاية كويكو سر برتقال ناس كنم لأن نافي برتقال جوارا ببيجم همش بو واجب ببن بيشنياز إن خواندني هنجد كارم بان برتقال يعني براحتي بخوينن برتقال قال لك خوشن نها من نقول ريزي يعني بيجن نقول مهان ريز نكريه وسا تبلي هذا بيجن دوفر دا دست بكن اف شروبيا مم وزنا أحمدي خاني نویسکاری پرویز جهانی شروعه که خوشه لی دور حیث دروپلی زیترج و شانخانه نوبهاری هاتیه چاپ کرن اف من خوانده بو خواند دوی سالی دا ویدیو سپونتانه چه به یعنی راحت بنیرن yani لگور پرتوکان لهن سر هن پرتوکان ازی belki باخفم چند پیوان زیده بیجم هن فاوری منجی چند حبن ازی وانج نشانی وابدم لبنده بن videoyu az zede دريج نكم جبالكم هنجي عاجز نبن الفيديو شوي يا هلي الضاوية يا صالة تحسر بستود ديان جبالوي نها وكيدن أزبار من نافي برتوكان تخوينن يعني شوي ناهوني نيرن خد بن فيديو يناج بنفسينن لفراج الديوانة ملاي جزيري جوشان أبي سياحات يتشابكن أفتني الديوانة أزهما فابوريا خوي أمجن يا صالة 2022
فاوریه که خود دست بکم کو رومانا شهرزاد حسین حسار و کوچکی باوی من حسار کله کو به سورانی حسار و کوچکی باوی من رومان گله خوشه یعنی از چا بیجم جورم چاوا ببیجم شهرزاد حسین براستیجی گلک سرکفتیه ده رومان نویسیه ده من رومانه که یه دنجی خواندیه جنکه خنانی او جی گلک خوش بله بگمان نوکوانی بو افتعما کم جوه پرتوکی گرد جوه رومانه گرد از بیجم بلکی یعنی مشکم رومانین کردی او تعما ورگرتیه و فاوریا من یکمین او بود سال 2022 یادم من نویسه که گلک کرد سروی جی نویساندیه ده پودکاستا من زارمه باکوره ده هیه هندکارن جور بخوینن نها درباره ادبیات دا دستپیک ادبیات کردی سترکن ادبیات کردی یا نجات زوینگی ماموسته نجات جوشانین داره هاتی چاپ کرن به همه گلک خوشه به کردی بحثا سترکن ادبیات کردی و که میشن کلاسیکین کردی کریه یعنی جبو خواندنه براستی هجای یعنی پیشنیاز سرکی ادکارن بیشن belki برهما دوچند دکتر عبدالرحمن آداخشی هیه جوشان نوبهاری چاپیه او جی برهمه گلک خوشه لی او پیچه که برهمه که میشن وکی یاجبو درسی به بکارانین belki هن دخواندنوی دا پیچه که عجز بدن لی تایبت بشه ویا داوی گلکی عجزدکی انساناش بروی یا نجات زوینگی هم بخوینن چهترش بوه بگومان رومانا کوبانی یا جان دوست yani evji ama az bejim evji favoriyamna duyemin bu da sala 2020 dünyada romaneka dilya uzdalar navi romani dilya uzdaları nivskar mid qasımdo şu an videoya serve çekir bu romana heridirij bu navi huntkarım videoyu temaşa bakın derbarı vida despek asale mı bikijam Türkiye grubu ez bahsa ve bakım hınara dawiya dünyayı ya Baxtiyar Ali Baxtiyar Ali romaneka wiya nu şwa derketiye bu kurmancı çapıya لگلک بهایه دبی یعنی ما روک دروش بو که هم پرتوکم به ارزانی بکرن یعنی لگور ایرو هم بیشن ارزان بپشتی و ساله ده سالانو دا بهتر بها ببنج بروی نهادا تورکین خواه یه پرتوکم تجی بکن و بکرن شوارا جوا شانخانه این کردی همی آندا سیدی 45 ارزانی هیه جبیر نکن جورج اوول 1984 من چند جاران به ترکی دست بخواندن اوی کرد لی آخر من بداوی نکرد قرما بیجش 5 روپی دست در باست بم ترکیاوی دا چما نزدم اوی دمی من نکاری بخواندس عجز دبوم لی کردی اوی از بیجم yani ne koyas Kurdiye u pesayı bitim jibo ve ne ben rasti Kurdiye ve gelek je hasker yani ne zaman belki kesin ku İngiliz bilen mi çetir zaman belki vergara bir çava bir az derbarı da ne bejim ne romane ki gelek hoş bir hayran mı çava ne xwan diye az hatta iro yani min ne xwan diye rasti ev kemasiye ki gelek mezin buj bomun le ahir me ev tamam kir u nasip bu me be Kurdi ev xwan min be Kurdi xwan دیروکا کردانا کردنار جوشانی سیتاوی جورجوش جوشانی لیسه هاتیه چاپ کردن دیسال راب قنات کردو تاریخ ادبیات کردی افج برهمک گلک خوشه دیوانین هنه یا سیدای تیری جوشانی پیونده یا قنات کردو جوشانی لیسه افج هر دو دیوانین شیخ عبدالرحمن اختبیه بگومان اف belki betir بالاوه بکشینن belki hem qalındın بسطورن hem jinavi wan ev şerefname şerefkani bitsi jweşanin azadi hatiye çap kirin tariha devleta Kurdan Türkiye jiviru 7 sal beriya iro hatiye nivistandın o devleta Eyyubiyan ya kus Ali Selahattin Eyyubi ve hatiye damezrandın ve devleteke Kurdan benav kiriye tariha devleta Kurdan gotiye jiram gerdeniye gevheri şiroveya دیوان ملای جزیری ملا احمد زوینگی جوشن آویستای چاپیه کوش لوگه که یعنی براستیش خوش بوه چند جاری دن هوجه بخواندم یعنی جبو من دی از بخوینم دیدی بلا هایوی جه چبه کسی گود سر ادبیات کلاسیک اگر که مراقه وان هبه بگو من اف شیروه و دیسان اف دیوان و اف جی وکه ام بجش بو ادبیات هن بناسن براستی گلک مهمه اف برهمین که بناوی وان گوتن از ماسه شکی دلاقه دچتی در هم نکردن لیوسا چون هاتن هی نکو ارتحشتنه yani vej bizanetın ne var Türkiye'nin gelek küçüktü bu ne usta çıkas Türkiye'nin küçüktü ne bizim da kayıcı Türkiye'nin tehvandene yani belki herkes bu sabah fikrinci belki carcaran herkes gazın denu sacımın radikal hayran
Nihada Pirtukan da Pirtuku embejin vaki embejin qalent anji zravik tune yani Pirtuke. Ben rupel beji Pirtuke. Vallahi embejin hazaru nizam çen rupel bu ev. Haysit ev disan ev ne ev kazva çarsudu bence niv Kurdiye nivji Arabiya wi çapye loma şerefname disan gelek qalinde hazar rupel roman. Evne bejin ev embejin çen rupel hafte haşti rupel gelek küçükün rupeli wan. Daha ev her du Pirtukan ez bejim. Yani ez ve mesela vicdani ku ya Ahmet Muhtar Dicaf favoriya xwe Sêmin nav favoriya xwe Sêmin da dijmerin vanê rastî çîrokek gelek xweş e. Yani gelek Kurd e ama mesela ku behs dike mesela vicdanê yani çer xweş behs dike çer xweş vê dibêje ku yani xwendin yani hewceyê berhemîn wisa bêhtir bên çapkirin ji soranî ev hatiye nivîsandin ji bo kurmancî em bêjin werger hatiye çêkirin an jî em ça bêjin dema ku werger tê gotin hin kes eciz bin çawa zimaniyeke falan dê ji ber ku em soranî bixwînin nikarin fehm bikin kurmanciya wî em bêjin wisa çêbûye ev jî di xew da Cemil Saîd dîsan gelekî biyavî xweş bû ev jî xeleka Şems Qemer romanekî Kurd dîsan ev jî ya hevin Celadet Ali Bedirxan ev şanoya ku Celadet Ali Bedirxan nivîsandiye behsa şerê serhildana Agiriyê dike gelek xweş bû yani her çiqas Kurd bû lê gelek manedar bû yani vê bijme vê meselê em çareser bikin yani Pirtûk bi qalinbûn û bi ziravbûna xwe nayîne nirxandin naveroka wan giring e gel ku naveroka wan bi rastî têr û tije be û bikaribe Sude yani em bêjin kêrhatî be wê demê ew Pirtûk baş e yani bi vî hawî lê binêrin. Dîsa li vir Pirtûkên dîrokê hene derbarê Komara Demokratîka Kurdistanê dîsa li vir ev gelek belkî caran danasîna vê jî kir dîroka Kurd û Kurdistanê gelekî em bêjin belkî dîtnavanê bi zehmet be sahafan min ev dît ji sahafê yani piyasayê de dîtna wî şekî zehmet em jî bizanibin. Dîsa li vir mewlidên Kurdî yek ya Ewkeyê ya Seydayê Tirî ji weşanê peywendê adin jî ji nûbiharê çap bûye. Dîsa li vir roman henin çîrok henin wergerên edebiyata cîhanî hene ji şairekî ciwan ra nameya Ranier Maria Rilke ji weşanxaneya nûbiharê hatiye çapkirin ji aliyê Doktor Abdullah İncekan ve hatû wergerkirin û dîsa li vir ez behsa berhemên hin akademîk bikin ser ziman ser edebiyat ser kolonyalizmê falan veke tîr û armanc heye ziman û netewesazî heye dîsa du zimanî zarok û perwerdehî heye dîsa li vir wergerek ji edebiyata cîhanî ji helbestên James Joyce Kawan Nemir werger kiriye ji avêstayê çap bûne ev berhemên ku tîr û armanc ev jî ji peywendê çap bûne li vir berhemên ku derbarê Kurdên Sovyetê da ku berhemên ku Kurdên Sovyetê nivîsandin li vir henin û derheqê Ezidiyan da Emînê Evdal di berhemên wî gelek hêja henin û pişta yek helqetiyê pismantiyê di nav Kurdan da adinê jî bawermendiyên Kurdên Ezdî heye Mikaîlê Reşit dîwana Mikaîlê Reşit ev jî nivîskarekî dîsan Sovyetê ye niha ez wisa ew dikim gelek giran diçin biborin lêborina xwe dixwazim li vir ji edebiyata Tirkî Tirkan romaneke heye ku ya Orhan Pamuk nivîskarekî xelata edebiyatê em jin wergirtiye di hezar û pêncan da şeşan da bu ez nexelet bûm wergirtiye navê min Sor e romana wî ya hema ya herî baş yani ji wan yek ji xwe navê min Sor e romanekî xweş bû ez ê vîdyoyekî ser wê çê bikim ji ber ku hin ew min rexneyê min jê re hene û hin meselên girîng hene ku ez behsa wan bikim ji derbarê wê romanê da li vir dîsan Pirtûkê ku digin yê Xelilê Çaçan ku bavê Temûrê Xelîl bi salan de Radyoya Erîvanê da kar kiriye û bi malbatî wek kar kiriye Temûrê Xelîl jina wî layê wî em ji tonên neviyên wî jî dîsa gelek karî
خباتên baş çêkirine ku ev ji bi sayan neviyên wê ji xwe îro neviyên wî giştine ber destê me. Li vir berhema mamoste serbest Ferhan Sindî derbarê rêxistinên terorî ên îslamîst da ji Daişê hetan El-Qaîdiyê romanekî biborin pirtûkeke lêkolînê xweş e. Derbarê felsefeyê de ev de hev kovarên felsefeyê li vir henin, felsefevan li virin. Dîsa ez dikarim li vir Golda Meir bêguman favoriya min e çaremîn ez bibêjim. Golda Meir bû jiyana min ji aliyê Fexriya Asiyê ve wergerî Kurdî bûye. Ji weşanxane Avêstayê çapîye. Ev jî jiyana Golda Meirê ji xwe ez ê vîdeoyekî ser vê çê bikim. Ez zêde ser vê neaxivim. Dibê bira biçek ji meraqa we çê bibe. Kovara zanema hejmara 16 û pişta kovara nûbihar hejmara 361 heye. û gelek kovarê din jî min xwendin lê niha birasî pirtûxaneya min tevlî hebe. Hewce ez pirtûxana xwe ji nû ve dîzayn bikim çê bikim ji ber ku êdî ciyê min gelek teng e pirtûk jî gelek zêde ne. Hem ez bêjim li wir gelek pirtûk li erdê henin, derdoran henin, van dermeran yani tijîne, cî tune. Wekî din ez behsa kovan baqî, oroka kovan baqî heye. Li ser melayê cizîrî jiyan û tesîra edebî şerha çend xezelên wî hene. Berhemek İsmail Beşikçî heye li vir. Çend berhemî li ba me henin bi Kurdî ve jîna Kurdistana xeyalî heye bi Kurdî min ew jî xwend. Dibê berhemên İsmail Beşikçî ger ku tên xwendinê bi Kurdî bên xwendinê. Yani wexta İsmail Beşikçî ez barim vî karî yani gerek ew bikin ne hewceyan bibêjin. Dibê bira karekî baş çê bikin van wergeran ji nû ve çap bikin. An jî ji nû ve çê bikin. Ger ku li bawan em bêjin hebin tune bêjî bira ji nû ve çê bikin. Yani li vir çend berhemên ku ji aliyê Ereban ser dîroka Kurdan hatine nivîsandin. Em bêjin Kurd di tarîqa Yaqûbê Miskevî da û Kurd di tarîqa em bêjin Teberrî da ku ev navana navên gelek girîngin di Sûretul Erd Kurd di kitêbên Kurd di kitêba coğrafyayê ya İbnî Hewqel coğrafînasiyekî hêja ye. Em bêjin ji vir û beriya ji vir û 6-7 sal berî yani di qada erdnigariyê de erdnasiyê de gelek navekî muhîm e Ereb. Ez nexenikim Ereb bû. Niha jiyana wî nayê bîra min yani kaçî bû. Pişta Kurd kitêbên çar coğrafînasan da ji aliyê mamoste Emîn Narozî ve wergerevan hatiye çêkirin. Mamoste di vî alî de birasî gelek xebat çêkirine. Dîsa ev gerdeniya gewherî jî ji aliyê mamoste Emîn Narozî ve wergerewî çêbû. Yani bi hawî niha min got ez yek nikarim behsa berheman bikim ji ber ku li vir sed û sî berhem gerek, sed û sî pirtûk gerek hebin. Yani di sala 2022 da min sed û sî pirtûk xwendin. Belkî kêm zêde çend heb belkî kêm dibêjim ji ber ku min çend pirtûk diyarî kiribûn. Ev diyarî tune niha ez nikarim wan nîşanî we bidim. Û çend pirtûk jî dîsa tên bîra min xwendin yani her çiqas ez pirtûkê xwe tomar jî dikim. Nizanim ev çend pirtûk min tomar nekirine. Ev sepaneke hezar pirtûkî heye çend car cara him pirtûk lê nayên barkirin. Ji ber wê ev pirtûkana min xwendine û pişta min kirine pirtûkxanê lê niha pirtûkxanê gelek ji ber ku tevlî heve radikim ji nû ve datinim cê pirtûkan diguherin falan bêvan ev pirtûk tinin li holê. Ji ber wê sed û sî pirtûk hene niha. û min sed û sî pirtûk xwendine di sala borî de kave çend heb xwendine. Min çend heb gotûbû ez ê bixwînim. Bernameya min de sed û pênce pirtûk hebûn. Yani min gotûbû ez ê di sala 2022 da sed û pênceyê bixwînim mixabin. Ez negîştim mirazê xwe. Biraber dîsa sed û sî jî nekê me û ne jî zêde ye. Tenê bi Kurdî dibêjim. Dîsa ji wê jî dipirs bi Kurdî we çend pirtûk xwendine. Ew dikarin navê pirtûkan jî binivîsin hema çend heb. Gel ku pirtûkên ku we li vir xwendibin hene wan dibin vîdeoyê de tekez binivîsin. Kan bibînin sala 2022 da ki em yani me kîjan pirtûk wek hev par xwendine em vê bibînin. Yani Şikoyê Hesen hene di pirtûkên Şikoyê Hesen derbarê Kinyazê İbrahîm rahmetli Kinyazê İbrahîm da jî pirtûkek heye. Dîsa ez li vir dikarim kîjan pirtûkê nîşanî we bidim. Şikestiya Recep Dildar heye. Pirtûkên ku herî dawî min xwendin ji wan yek ji Golda Meir bû.
یکشی او کلاسیکه که زاروکان مسیرشکی بچوک من کت نویسکشی سر و نویساندیه وکی دن بحثا کوباران کر هن کوباری دنش دیسان هنه دبیجم مخابم کوبارن هال تونن جبو فلسفی اتکارم تشتکی دن جوار پیشنیاز بکم فرهنگات تیگه هن فلسفی جو شاقانه لیسه خباته که کلکتیف هاتیه چکرن خباته که خوشه تیگه هن فلسفیک وک فلسفه ام بیجن فرهنگ هاتیه چکرن افج گلک باشه کو تیگه هن فلسفیک کو یکو ام نظام آن یکو ام معنی وان نظام کارن جوی ام بیجن فرهنگا تیگه هن فلسفیک نهان نکارم درخ نشانی وابدن برکو گلک بنی دایه yani biraz nehiyesane jineke xinani ya Şerzat Hüseyin nişani webdim romanın gelek kurtin le gelek xoşin hiç çen habidin jbam hene men naxwandine ez wajid sala nuda baxwinim meseleş ki buçuk Portugal heri dawi ku min sala 2022 da xwandiye eve ya despeka sala 2022 da jî min hunara dawiye dünyayı xwandibu wekidin Portugal'e çirok antisatkarın peşniyaz bıkım jwara brasti ev jixwaş bud bis çirok anatolojiye eşin jinan medikoma xwandina me kul sertifikatı hem gelek caran bey bahsa vekriyem medve komeda berhem nirxandı buji gel çen nivîskarên ve Portugalî tevlîne bûn wekedin çi nişanî ve dikarim çi nişanî we bidim li vir Selim Temo begoman keştiya bayê û pungal ser bajir ev herdu berhemên wî min xwendin helbestan wekî din dîsa dikarim belkî çend navê din ji we re bêjim derza dilê min a Fred Cewerî ji edebiyata Almanan jî em yekî bêjin ciwanên bêxwedê ödün von Hovatî yani Rusa rasterast min xwend yani nikarim telaffuz bikim Almanî ji ber ku nizanim manifestoya komünist ya Karl Marx ev ji bi Kurdî wergeroyê hebû min ew jî xwend min merak dikir ka ev manifesto gelek caran tê behs kirin lê em nizanin çi ye ême axir ew jî xwend me dît yani ka ew çi ye dîsan ev meşa bê dawî ser jiyana Mele Mustafa Barzanî Mehmed Seîd Temel nivîsandiye ji weşanxaneya nûbarê hatiye çapkirin me di koma xwendinê de ev nirxandibû ji bo wê xwendibû ev romanek heye wekî din ez karim bêjim ev Portugal Temûrê Xelîl gelek mühim çima ji ber ku antolojiya 35 helbestan û nivîskarên Kurdên Sovyeta berê yani derbarê nivîskarên em Sovyeta berê Kurdên me Sovyeta berê gel ku dixwazin agahtar bibin dibe teqet serî li vê berhemê bidin pişra berhemên pirtûkên em bêjin qonaxa edebiyata klasik Kurdên klasik bikaribin bixwînin gelek baş dibe gel ku beriya ewl vê pirtûkê ya Temûrê Xelîl vê bixwînin gel pişta li vir Osman Sebrî heye li goristanekî Amedê Portugal çîroka ji weşanê lîse hatiye çapkirin ev berheme ji weşanxaneya Nayê ya Temûrê Xelîl hatiye çapkirin ew wisa behs dikim ji xwe xwe yani behs dikim bêjim belkî hûn tişekî eciz dibin çima nişan bide falan bivan lê dibêjim min di videoya de ji xwe nişan dane ev pirtûkanan ji ber wê ku ez nişan bidim video gelek dirêj dibe niha nizanim bû çend deqe ji ber ku zêde dirêjlik medyayê dî ez ê niha bêm dawiyê dawiyê de ji çend tiştan bêjim û videoyê bigirim yani bi Kurdî ez bêjim ev bêguman sala dawî de herî dawî Tirkiyê ku min xwendin ez nişan bidim ev pirça winda çîrokên Mihemed Şarman axaftina destpêkeke nû ji xwe min video ser çêkiriye Chatham House ya Mesrûr Barzanî ev jî çîrokbeş çîrokên Kurtmanciyê Celadet Elî Bedrxan di kovara ronahî da hatine nivîsandin berhev hatine berhev kirin yani bi vî hawî em jî em Pirtûkên herî dawî ku min xwendibûn ev pirtûkana Sînor romana Menaf Osman ji weşanxaneya Aryenê hatiye çap kirin weşanxaneya Weqfa Mezopotamyayê jî heye du ziman Nûbihar ji xwe me behs kir Azad me behs kir Dara Lîs Sîtav Avesta me got Na me got Wardos wekî din belkî heye Spîtama romana Rênas Şiyan xweş e û bi vî hawî ez hatim dawiya vê videoyê û ez sala we ya nû sala teze pîroz dikim hêvîdarim sala 2023 li gor dilê we be û dibêjin nihava
آمادەکاریە خۆش بۆ وێ ساڵێ بکەن و دوێ ساڵێدا هەوڵ بدن ئەم بێتر پرتوکێن بە کوردی ڕۆمانە کوردی جیهانە کوردی بخوێنن بناسن ئەزێژی بێگومان بەرنامە 2023 ئامادە بکەم و لەگۆڕ وێ خواندنا ساڵە 2023 چێ بکەم ئێژنەهاوە بەخاترێوە ئەمێ پشتی ساڵێکی هەڤودم ببینن ساڵە 2023 دا دەخوا باش بنێرن وش بینەکەم ببن ئابونەیە قەناڵە پرتوک حەزێ و بشۆپینن دەردۆرە خوارەژی پارڤە بکەن ببینن خواشیێدا بخوا باش بنێرن بەخاترێوە